Ayaw lagi sige tan-aw, ma'am. Si Baludoy magsigig pangutanag answers. Asus! Hi, Malaya! Hi mga beshi! Si Malaya said ni kitang tanan ni agi man kita sa pagka-estudyante, no? And we all act differently during exams because what tay tuon, why gosh, nga nga lutaw. Kaya bisag unsaon na tog highlight ang atong mga libro, di gihapon masud sa atong utok. Here are 5 types of students during exams. Number 1. Humana kag answer sa may exam. Sige ka na ko plan. Ano mo? Ay, sleeping beauty sis. Number 2. Morning. Shit. Orb. Unsa ka sa exam, ma? Siya, ma. Ganihan mo ba itong exam? Ha? Ganiha? Tay. Laag na pong kagabiin, no? Kula gadutar mong gugo. Zero na pong kakaroon. Ikay itlog seized. Number 3. Okay, class, get 1/4 sheet of paper. 1/4, ma'am. Shit. Sizst. Bakit 1/4? Wala. Orb. Sa ballpen ba eh. Sige no. Data niya. Palitan ni kag coke. Anak ba? Sis. Sige na, palitan ni kag pug niya. Duwa tag pug. 1/4 lang. Thank you, sis. Are you an herb of sis? Number 4. Ano si answer naman sa number 1? Ayoko, ba? Uy, sige pangupyo. Uy, bad boy no, sige pangupyo no. Ay, tugkon ka teacher. Tugkon ka teacher. Isa pangupyo. Pagtukon, uy, gulitan ba yati ka po? Ganina na, nagurot ba yung akong baon na? Pakupya ako, sis. Uy, ayaw ba? Ayaw lagi sige tan-aw, ma'am. Si Baludoy magsigig pangutanag answers. Ayaw sumbungira, sis. Number 5. Twelve seconds later. I'm done! Ikay ready, sis? Sakpan na ito mga strange antics diring dapita mga sis and orbs. Pero bisig ngayon ana lain-lain mo gitag ways of preparing prior to the examination kaubihan. Kung nakarelate mo, share this with your classmates or mga ex-classmates and friends. Don't forget to like TV and my fan page, Malaya Macaraeg. O kung nag-gobi mo ni Oka. Follow me on Facebook, Twitter, and Instagram at Hi Malaya. Bye! Cut!